Emoyeni wakiti kuyachisa, emoyeni yetu kwemkanwami, soloze emoyeni wakiti kuyachisa, singete emoyeni yetu kwakubuhlungu, emoyeni wakiti kuyachisa, emoyeni yetu kwemkanwami, soloze emoyeni wakiti kuyachisa, singete emoyeni yetu kwakubuhlungu, emoyeni wakiti kuyachisa, emoyeni A warm welcome to you. My name is Zanziren David, and this is the Zipra Liberation Archives, a program where we look at the story of the liberation struggle and talk to people who participated. A lot of people played different roles, and every time the story of liberation is talked about, there are controversies, and many people claiming that they did things and which some of them didn't do. I know one of those incidents where people claim they did this or they didn't do that is the issue of the bombing of the fuel tanks in Harare. That was around December 1978. Or 79, somewhere there. It's one case or one operation that Zipra claims and Zanla claims, and they've been, back and forth on who did it. I know there is someone who actually wrote a book from the Zanla side, and Zipra guys have always said they're also the ones who did it. When I talked to the late Mpoko at some point, he said it was neither Zanla or Zipra, it was the Tanzanians who did it. And I found the theory a bit far-fetched, but you never know. Unfortunately, he never gave me the evidence why he said that. There have been some theory as well that it was apartheid South Africa that did that because they were, trying to show Rhodesia that they have the power. But Oxalayo is one story that we hope one day we'll get the evidence, non-disputable evidence on who did it. Today's program, we are talking to Umama Ubabra Ndlovu. Women played a lot of different roles in the liberation struggle, some of them mainly in the intelligence. And Umama Ubabra, her liberation name was Florence Ncube, and she operated as an intelligence officer. Then after independence, she joined the army. She retired recently as a warrant officer, first class. And today in the program, we are talking to her about her role in the liberation struggle. She was an intelligence officer and she saw a lot of things. She interacted with a lot of powerful people. So I hope this will be an interesting program and something that we can, relate to and learn what was going on. Like most of the programs, I encourage people to come forward, especially among pictures. We're really looking for pictures of the Zipra veterans, I'm not sure whether they have pictures, but in training, in assemble points, we want to share with the pictures with those who were not in the war to have a feel like of what was going on. But of course, this is a way of curating history as well, because for a long time, we've always complained that the history says Zipra is not fully told. And we're doing our part by, curating these stories, taking these pictures and sharing with them so that the younger generation can have an appreciation of history. I know I talk a lot sometimes, but let me know, not waste your time, and enjoy the program with Florence. Emoyeni wakiti kuyachisa, emoyeni yetu kwemkanwami, soloze emoyeni wakiti kuyachisa, singete emoyeni yetu kwakubuhlungu, babe siyangena ikhephu nkomo wafika ngale kuthi ukuthi vele kwakungala muntu omnanzeleleyo wafika wabhaka iskania sakhe ngoba wakuthi nxa kungaduma imota umuntu wonke kumele nyamalale kuyasala abantu 1 kumbe 2 oza challenge imota leyana uthi ilale abanye laba babecatshile mamele bacatshe bonke kusala abantu aba 1 kumbe 2 ukwenze ukuthi nxa sisitha siyajawana siyakujawa i1 kumbe libabili so laba babelandela ukuthi babone ukuthi uJoshua Nkomo
kwaqalisa-ke kwakwandisa ukuthi kwenziwa imhlangano abantu sebebuya sokukhulunywa sokusenziwani thina sisele ngale bese ngisithi mina hayi mana mvala igedi leli singaliyekela linje ababuyayo laba balamusa bazathuza igedi lo munye athi hayi ungavala igedi leli ufaka insimbi phansi uzavulani ngathi hayi ngizavula isikhathi sisahlezi khonapho ngizwe mina imota engangiyizwe ephutsheni iyaduma iyagijima mina isibuya imota leya athi hayi ulamanga wena athi isibuya laba ngobasi laba siyafela khona la ithi fiki khona nje ethi ngayisithi ilokuzeni main road ithara isikhona sibuya nga bamele ispeed bahambe kancane yona yabuyithelile ngala nje ayibona ithelile uzayimisa bona bacabanga ukuthi igedi leli bangafika bathuze lizavuleka la kanje bathola ukuthi kuhlonyiwe insimbi leya bathuza insimbi leyana zagoba so imota ayidrayiva mbani ngamakiwo imota ilokuze igedi la insimbi zalokuza zagoba babona ukuthi bona bayicabanga ukuthi bangathuza lizavuleka badlule so alivuleka igedi so nalikhona apha egedini ngikhona apha egedini ngaba challenge abatshela ukuthi bathi bona lifuna ukuya bathi bafuna ukuya eBhawa so iBhawa la ngikhona kwakungumgwaqo kudala abantu besiye eBhawa kungakabi le camp so umgwaqo wawukhona but kwakuvaliwe ngale kwakungala through road ukuthi bazaphuma abayele so kwaso kumele ukuthi babuyele le bahambe futhi bayengena imain road bayele kwakule 10 etshengisayo ukuthi xa befuna ukuya eBhawa bebhodele nga so labana bala bathi sifuna ukudlula kona akula ngale kuvaliwa kula ndawo yokudlula bona bathi sifuna ukudlula kona hayi alidlule so bona into ababejakile babejakha ukuthi sizavuma badlule kanti manje badlula ngapha ngale kuvaliwe be ukuthi hayi ngale sokwavalwa kusala umuntu odlulayo la khonapho kasavumelana ngababa abadala bangu2 omunye lo wayeng-school boy okungokufana okuncane so kungifana okuncane lokhwana kwakucabangela ukuthi sizagcina sivumile ukuthi badlule kwakuloku kukhuza abadala labo antsho uyabona so mina ngathi reversani imota yena isuke egedini buyelana emuva badriver ke bayireversa bayimisela ngangale ngathi phumani modeni bangani ba-resista ngathi lizahlala khonapho babona ukuthi hayi kanti nje baphuma emoteni abatshela ukuthi matshani liyele so babengatholanga impopho bona impopho ifihliwe be baphuma bona bengaphathanga lutho bamela le khatshana ngaphuma mina egedini ngavala igedi lo engangilaye ngamchiya phakathi egedini mina ngaba phandle ngafika ngadlula khangela imota yimi lowa sebeyibo ngale sekuyimi phakathi la imota ingemva kwami wena uthola impopho ya ukuthi baze babuye emoteni akusekho lula bele baqale baqede mina phela lokho bezangena emoteni so baba ngale mina sengilandela bona imota ingemva kwami but ngesikhathi ngidlule emoteni ukukhangela kwami bakukhanya ibhathi la iplanka but umbhobho ngangakakwazi ukuthi umbhobho ba ngabona ukuthi iplanka leli umbhobho lo so sesijamelene manje bona bangale mina ngilapha imota yabe ngemva kwami so ukuze yakusesi babuye emoteni kuzima babuya njani kumele badlule kuqala kimi
sathembisana ukuthi amuyethu kile ngishiya abazali baba angibuyanga ukuzodlala la ukuthi nizodlala la hayi lapha silale la yafiwa lapha ikhala umuzwa ngithi ngibuya la wona usuzombhedela so bona babecabangela ukuthi kuthi ukuthi sizatshintsha thina sithini bangene but abakuthola ngoba mina ngangivele ngikubone kudala ngangisenza into engiyibonileyo ukuthi laba abantu asibo bantu laba izitha lezi sajamelana ke kuthe ngemva kwesikhathi babona ukuthi isikhathi sinjani siyahamba unkomo ngale phakathi wabethi amani phumani majaha egedini ngale kuzima wani vele usephelile sefile wani usazama kodwa lingaphuza bazamuva pa basokukhitshwa abantu but into yahluphayo ukuthi baphangise kwakulinyiwe duze kwegedi kwakulo jirira wayethanda ukulima ethulimela abantwana abadla umumbu antsho yabona ukuthi hayi mdala kwawulima ufike egedini la ngoba ikhavi yabe ingasekho so umumbu wawusesela antsho yabona so abantu babemele ukuthi nxa bephuma egedini bephuma bagada ucingo bayejidika ngangale so kukhatshana manje antsho yabona ngoba lapha kulinyiwe la wathatha isikhathi amakhewa lana athi blushit uyajayela lo muntu bafuna ukudayiva bayefuna ukweqa ngoba laba baba bangu2 babe ngama-giant sibila zwane laba bachayi wathi bethi nxa bekhangela isikhathi amabhunu ya amajoni wangani uyeqa so angani uyaphezulu but angimvumelanga adubula khona la tata mana uzamani ufuna ukuyanga bethuka bama ngathi ngitshelela ngathi lapha kuyabulawana la bathe labana umbhobho uthi tata bahle bagijima ngamandla ukuthi ya kuthi kulapha there something la bahle babuya ke sebephume phandle ngale sebegijima belandela ucingo baye befika khonapho ke bahle bafika hayi basincedisa babamba abantu labana but into eyayisikhona lo wayephakathi egedini phandle phakathi egedini wayesebonile ukuthi ngamakhewu sequqa le AK hey kasayisebenzisa hayi wayengamelanga ayisebenzisa wayachaya mina phela uyiphethe but uyasheka ukuthi kanti manje nxa ususheka abantu laba ke bathini base bebuya ke abazambians amasotsha abethu bafika bahle bachaya abantu labana karati bababamba babathatha bababopha kwavulwa igedi izipra lo mkhuba wokuthi awuphonga udubula sebebanjiwe labana abantu sebekubuza ukuthi isizathu sokuthi udubule yini sungena kumele babuze ukuthi okwenze wadubula yini ukuthi abantu laba befuna ukudayiva lapha yiko kenza ngadubula jala imota yabo kukhanya iplank eceleni la ngokubona kwami kufuthi ukuthi ngumbhobho iplank emoteni liyabe lidingana kwasokuthathwa ke ilokuzeni sokungeniswa ke imota lana phakathi sebebotshiwe abantu laba sokusetshwa ke imoteni sembatshengisa mina ukuthi bathi nanti planka leli baye besika le planka lelana babe bedabula baye bekhwatsha bakhipha iFN esithi iFN khathesi bakhipha iFN 30 athi yinto engiyibonileyo kwabe sokuqhaqhwa ke imota yonke sokudilizwa imota yonke kwaphuma ama machine gun ama grenade
wokuthi abantu labani i-aim yabo mina ngikubona kwami kwakuzabuya i-reinforcement by air. Imbhobho lana babengeke bayisebenzise bengu-3 yayimningi kakhulu. Izinto zonke ababelazo zaziningi kakhulu kudlula bona bengu-3 kusho ukuthi kwakuzabuya by air. Ama-paratroop abezasigijimisa okuzwayo babanjwa-ke unkomo wabuya esesuka phakathi ngale wazofika egedini wafika kasela sicathulo wayesho sikhampela ngenyawo zakhe icathulo ekuphuphile wafika laphana wababuza ukuthi alright ligada amafre machine alezikepe libuya la lithi kuyadlalwa kuyaliwa la wasebabuza ukuthi walibambileyo licabangela ukuthi ngusisi ngumfana laba abadala bangu-2 bathi ngumfana okumfana kwayalo okuncane kwathi hayi isekele wathi isekele inkomo wathi ikweli kulandileyo kuzomanjwa ngonapha selibanjwa ngabosisi bangani nje laba bangu-2 abantu abadala bangani badawuda. Inkomo wathi mntanami ngicela ukhiphe ihembe babona ukuthi nguyini. So kwakungesabisi ukhiphe ihembe akhiphe ihembe wathi yabona ukuthi ngusisi osisi bayabulala abethi gqoka ihembe yakho mntanami ayigqoka kwabe sokusiyabuya omunye ugogo esishoneni uNyamrowa wahlala kakhulu edetention uthe sizwa kuthiwa kubanjwa amakhiwo egedini ugogo lana wabulala imbodlela wabuye eyifihlile uthe efika lapha abantu bakho sethethe ukukhuluma yena wabefika esika abantu labana imbodlela la mhlamla legazi kuquma inkukhu angikwanisi kuquma inkukhu hayi ngegazi laba khonapho abantu bathe sebesithi qaqabo bathola ukuthi sebalimaza ngembodlela ayifuna revenge ugogo wayethi manganishupa mabhunu umuzi wakhe wanyaba uthi wathi angilamuzi umuzi wami waphela liyalandela futhi la wabasika la mhlamba legazi asibonana bathathwa-ke kwakliwa yonke into babuyela sasala futhi egedini inkomo uthe kwayenziwa irali futhi kuhle kwaqaliswa katsha wahlatshelwa kwenziwa yonke into kwakhulunywa apha kwathini hayi sesiphephile okwanamhla siphephile okusasa ngelinye ilanga inkomo wathi hayi khathesi awukwalamhla hayi isitha sizacabanga futhi enye iplan eyanamhla iphelile kwahlatshelwa-ke kwagidwa kwaphela thina lokhu sisegedini inkomo wabuza ukuthi libatshintshile yini labana kwathiwa hayi inkomo wathi khathesi bakhipheni awuhambe bani amazambians lamazipra amanye ayikhonapho but wabuya wazemfica wafika wathi abakuphumuza isigo sibonileyo sinzima kodwa wathi osebenzileyo katholi lutho awusoze udle lutho asoze bekubale ukuthi kwenzakaleni kodwa hayi uNkulunkulu khona uza kugcina kwaba yikho ukuchayisa kwethu egedini sabuyela waye ngala bodyguard wayeyi-1 wazibuyelela unkomo endaweni yakhe
sasala latshona ilanga bayabuya babuye kwaba licala ngoba kwakuvele thina kuthweni singangeni emajudini kwasokuthiwa siyekile ukungena emajudini sokukhethwe sokubuya igroup abemkushi kwasokuthiwa yibo abakhangelayo but ukukhangela kwabo kwakunzima ngoba bona babengajayelanga le situation so ama-drivers ayethi nxa ebuya uyafika azivulela igedi angenisa imota avala igedi angene phakathi lobe sephuma uzavula futhi igedi aphinde alivale bona bacatshile ngenxa yokuthi situation lenjani abayijayelanga bayazi so lapha kwakuyikuthini izitha zibuye zizidlulile nje So owayesesithi licala lapha mbani? abakhulu Isikhathini sabakhulu probably kwangoNikita and the others. hayi asifuna ukuqamba amabizo abantu singaqambi ngoba omunye wabuya wathi ulesibindi sokufela omunye umuntu ulesibindi sokufela omunye umuntu but uncedile ikhempu akufanga muntu nxa usumbuza umbuzo onjalo ususithini So icala lakho kwase kuyikuthi indaba ungavulanga igedi. hayi ukufela omunye umuntu phela khona kantsho babefuna unkombo bona babengafuni mina phela babefuna unkombo kodwa umuntu akubuze khona ukuthi ulesibindi sokufela omunye umuntu umphendula uthini So what was your response? Tshethu uyahlanya lami ngakhokha uthi kwakuchiphile ngakhokha lami ngathi siyaqedelana ngabe uzombuluzela la nxa kade ubathumile asondaba yami mlande lapha hlala khona inkomo imqedisa shiyane lami kwahlala isikhathi sokubuya different bantu kwebuya umuntu angani lipostoli la kwemarangi elilendebe ezingaka abuye zokubuza futhi ukuthi ubabambe njani laba bantu nathi kade sokusekhoti la ayisukekhoti phela lapha kudlule kunokho kwenzakaleyo so uthi lokhu umbuzabuza ayi amfuni so kwagcina sengile decision yami ukuthi xa bebuya laba bantu ambonakali nxa ngekho ejutini ngiyazigqokela izigqoko nje lami ngibe yi-refugee ngizoyawayele ngizibhodebhodele kumbe nxa ukuthi kumbe kufuneka bonabo ukuthi kusokufuneka bonabo abatrainileyo bakhona mina angikho kungabuzwa ukuthi ungaphi lwana ngase kuthiwa ngubamba amakhiwo ngangasela bizo mina odingayo wayesesithi ungaphi obamba amakhiwo kodwa kwakudingeka khonokho So does it give you an impression ukuthi at some point abantu bezibra basebenza namakhiwa? hayi vele kwakungasoze kuswelakale khathi khonokho umuntu nxa eza kubuza nje abantu babanjiwe kumele wonke umuntu abe happy ukuthi abantu abafanga But what is scary lapha ukuthi ngokungo senior commander babebuza khonokho. Kwakulabantu abaningi kakhulu abanye ongabaziyo lokuthi ngobani uyabuya umuntu ezongena ekhempu hayi ngitshela nje ukuthi umuntu olendebe ezingaka ezakwemarangi uzokubuza ngaleyo ndlela but wena umazi ukubuzelana ufunani ungena ngaphi konapho There was a time when Nikita was shot in one of the camps. Do you remember the incident? wadujula kubo baba emakampeni abo baba ayisiyo yethu What would have happened? hayi yikuthi yena wayebuya phela nxa ebuya enkambeni istate yena uyokhokha umpopho uzakhokha umpopho njani esotsheni lakhe
You know, I've talked to people about the Nikita and different. Uyalokhu uyakhokha wena nxa sithi khonapha wena ungena emzikhathi esantshi ungena lapho uthi qoni ungena ukhokhile manje wena uyivisitor ongakhokha yimi phela ngoba ubuye endaweni yami why ukhokha wena So did that show ukuthi wayengabatrust ufunani masotsha ngawakho wawusiwa rafu kiwo Was it a sign ukuthi wayengabatrust abantu bezipho? asazi khonapho In your interaction naye wayengumuntu onjani? thina sasivele iproblem eyayikhona ukuthi thina babevele bengasizwisisi imajority yethu thina amankazana esatrain emembeshi kwakuthiwa wathulo yalithu unkomo akulanto abangasitshela against unkomo so khonapho kuba segedini sasivele kuthiwa sifunakali sokungena laba abanjani abatrain emuva kulathi kodwa ngoba ugwala babo abasalindi igedi ngendlela odriver babuyayo bafika bavula igedi angenisa imota avale futhi igedi so lingalilele phakathi lithi kunjani kulindiwe khonapho ulindwanga So at some point uZipra ukuzapho kuba lama interest amaningi lapha abantu baxabana nje. yeah but isitha sasiwedini sasiphakathi kwethu asingadunga kanjani sasiphakathi kwethu ngokwenzakala kwezinto siphakathi ngoba nxa wenza into enhle wonke umuntu must be happy why sokungathi akasakuzwisisi ngoba akuzwisisi wayengangizwisisi mina ngithembe yena but yena ebuya se-against mina hayi kuyabe sekukhona ukutshaya amanzi la So uNikita sifa bilingaphi leseBotswana kumbe leseZambia? ngaseZambia mina There are rumors ukuthi abantu ba celebrate kwakuliqiniso. asazi lapha labona abacelebrate ababemazi thina kwakufa ukomanda ikwesikwaziyo ababecelebrate ababemazi ingxenye indlela zabo njalo. So how do you end up in Botswana? eBotswana ngathi saya trainer i-security ekhithwe ukwapesa ke sakhona ku-training i-security sesingena kwi-intelligence I-NSO le. yikho esathi sesiqedile sesivela le kwakuya laphana kwakhethwa sakhethwa saba kwakhethwa 10 but kukhethwe 10 mina ngiyekho ku10 ababizwa ahanjiswa unkomo wafika wabuza ukuthi kulomuntu elimchile amaleva khiphani omunye la limfake so mina ngangenele ekucineni ngoba laba abanye sebethathiswa ama-passport mina ngangalayo passport ngayidingela ekucineni i-passport sesithola ama-passport lawana wahamba laba abanye basihamba nga-2 thina sasala kuthe sekusesihamba thina sahamba saya eLivingstone sahlala phose 2 weeks ubaba lo wabe ngabantu beFelabus sahlala 2 weeks kusadinga i-transport ukuthi singahamba njani
kwatholakala ki-transport kwaba le truck yayisebotswana yayile 15 ama-prime members obaba thina zabayi-2 satshelwa ukuthi liyahamba liyadlule liyachapha through Khazungula. Alright, salungiselela ke khathesi unkazana kwasi wabhubha, salungiselela ke singu-2 ukuthi sizahamba. Ngalala futhi ngaphupha kubhonjwe kwisikebhe lokwa. Umuntu esithi khangela isikebhe lesa siyabhonjwa ngo-12. So lingafika laphana likhangela ukuthi kuthatha isibanga isikhathi esinganani ukuthi kuyele kuphinde kuphenduke. Lingabona ukuthi kuyathi kuchaya u-12 kubhonje kulokuza lingakachaphi kuza libhombela phakathi. Safika sahamba. Ziyabe zilayinile so imota so. Ziyabe lokhu zihamba mbijana. Siphakwe esikebheni laphana. Kucross kuyele. Kuyekhipha ngale. Xa kukhipha ngale kuyaloda futhi ezivela ngale esadini leBotswana. Kubuye futhi kuzokuthi ngqu ngapha ekhunjini. Kwehlise futhi kuyabe lokho kusiyalelale. But indlela ababephuza ngayo abantu bangkhona yayinzima kwakuthatha isikhathi eside kumuntu lokwa. Ukuthi bachaphise balethe futhi. Sehla thina ngenyawo. Sahamba safika emfuleni. Safika singu-2, safika sageza amehlo. So le crew engangihamba layo ambatshelile ukuthi iphuphe okuyisikebhe lokwana bekuchaya. So asikhangeleni ukuthi kuthatha isikhathi esinganani kusiyale, kuthatha isikhathi esinganani kusiyale. Ethi imoto ingaphi. U-12 asuzechaya esiphakathi la. Safika sakukhangela sakubona ukuthi u-12 uyade echaya yithi service cruiser. So senzeni labana bathi hayi enye into kumele siyilalele. So nxa ukuthi 12 siyabe siphakathi kwesikebhe singagadi. Sabe sibuyele emuva. Bayebedlula betshela udriver ukuthi phuma. Udriver wabekhipha imoto ngoba ileni engapha anje kumelele ukuthi ziphumele leziya. Nxa singaphumanga ngale ngapha ku-free. So wabephuma. Mina sadlula imoto. Salandela imigwaqo sayemuva khonale. Imoto yasala iphuma emgwaqweni. Echibili kabili emuva. Safika ngale seqela emoteni. Asasifiti by that time. Ukuthi kuyiqa kwakungasinkinga. Sangena emoteni sabuyela lapho esasuke khona. Sithe sifika ngalo ukhulu wakho nawathi dlanini isitshwala kuphekiwe. Kwakungala muntu ole interest lesitshwala. Safika sahlala e-sitting room kwathuliseka kwathi zwi khulwana wathi lithuleleni kwenze njani indaba lingasahambanga. Bathi hayi baba mana sisadla amathambo engqondo. Ukhulu wakhanye engani hayi kazwisisi. Basebesithi hayi usisilo uthe uphuphe kwisikebhe kuchawa ngo-12 o'clock. So lapha sikhangeleni iwatch. Sahlala lokukhululwana laye wakhangela iwatch. Kuthe nje kuthi nqi kuthe 12 zidume emfuleni. Saphuma phandle. Zibhoda phezulu. Kwethu eLivingstone sibuyele emfuleni. Babhonjwe kumuntu okuyimoto okuyilokuzeni kwisikebhe lokwa. Kwafa abantu abaningi. Am I